Šta se desilo sa čuvenim Belibegom? Bio je najljepši Turčin i san miliona žena, a evo gde je danas i kako izgleda. Pored glume, učestvuje u humanitarnim akcijama, posebno onima koje pomaže dece. Burak danas važi za jedan od najpoznatijih i najomiljenijih turskih glumaca. Svojim ulogama, harizmom je upečatljivom izgledom osvojio je publiku ne samo u Turskoj, već i širom sveta. Posebnu popularnost stekao je istorijskim serijama koje su približili bogatu tursku istoriju milionima gledaoca. Do slave je stigao zahvaljujući brojnim televizijskim i filmskim ulogama, a najveći uspeh ostvario je u tumačevi Osmana Bega i serija Kuruluş Osman, koji mu je donela ogromnu popularnost na Bliskom istoku, u Južnoj Aziji i u Evropi. Od modela do glumačke zvezde. Burak rođen je 24. decembra 1984. godine u Istanbulu. Odrastao je u porodici srednje klase uz roditelja Bulenta i Ceyland, koji su ga othranili i odgledali u pametan momak. Završio je srednju školu u Istanbulu, a potom uputio se na fakulteto lepih umetnih univerziteta gde je studirao fotografiju. Tokom studija prijatelji su ga nagovorili da se oproba u modelingu. Godine 2003. pobedio je na izbor za najboljeg modela Turske, a potom se plasirao među 10 najboljih na svetu. Iako je pred njim bila uspešna manekenska karijera, Burak je shvatio da želi mnogo više od modne piste. Odlučio je da upiše časove glume i ozbiljno se posveti novom pozivu. Iskustvo iz modelinga pomoglo mu je da razvije govor tela. Izražavaju muškost i sigurnost pred kamerima, što se kasnije postati njegov zaštitni znak. Uloga koja ga je vivnula među najveći. To je uloga kad je bio Balibek u seriji Sulejman Veličanstveni. Njegov hrabri i odani ratnik osvojio je publiku širom sveta, a upravo zahvaljujući toj ulozi Burak je postao jedno od najvećih imena turske televizije. Usledili su brojne filmske i televizijske ponude, a njegova popularnost nastavila je da raste. Osman Beg, uloga karijere. Za ovu ulogu prošao je ozbiljne pripreme uključavajući obuke, jahanje i istorijskih borilačkih veština kako bi što vernije dokazao na svoje publike svoja uloga. Serija je postala jedna od najgledanije u Turskoj, ali i od mnogih zemljih sveta. Privatni život Burak jednako je zanimljiv javnosti kao i njegove uloge. Sa glumicom Edžen upoznao se tokom snimanja filma i njihova hemija sa ekrana ubrzo je prerasla u ljubav. Njihovo venčanje pratili su gotovo svi turski medijumi. Iako povremeno objavljivaju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, trude se da privatni životi dece zaštite od prevelike medijske pažnje. Burak
je više puta izjavio da ga je očinstvo potpuno promenilo i da mu je porodica nešto najveće i najvažnije u životu. To je moj najveći prioritet.